baro kani kadiga kubor Laitkam kaba light po bansara I care ka post jong wacha kapani kata ka post name kadi CHW lani community health worker. Oh, tika number post kadon tang kawai but ka location lani ka jaka ko pihaban tray kadi hapo southwest Khasi Hill. Oh, hapo southwest Khasi Hill district. But ki khampar khat prefer candidates ya ki shenrang. Oh, ki shenrang lada pi la bila biang qualification they ban apply nam ta ini ga we ko post kabala line apo bansara I care. But pihabro ban litray po southwest Khasi Hill district. But ka salary kan they po jar plus travel allowances. Oh, kan they po jar shubnai harangkat ki travel allowances. Nang tam application mode pihak ban show WhatsApp lada pikwa ban apply nam ta gitu post WhatsApp. Akini ki nomor gibangan sa kini pi. But kelas date kan dei khat sau tarik u April arjar apundreu. No khat sau tarik u April arjar apundreu ke kelas date na benta ketika post CHW lani community health worker. But WhatsApp nomor hani udah +91 888 075373. Oh. Di qualification hangni kipan ya ki 12 pass harkan bat ka valid driving license. Kino ki candidates lane ki applicants kamtam ki senang ki badon ya ka valid driving license kamtam ki two wheelers ti bila bai ban apply nam ta ki post nama insapha ki ban litre insapha IP11 sha bansara Shillong batunta terde halor kata kali kawanru kin IFE ya kata travel allowances. But the candidates kideru banang ban kren kasi but katin pareng mo kidei ban long fluence hakatin kasi but katin English lene pareng. Di tangkatahi yak wajadi bat kani ka pu sepo bansara kemen di candidates ki bakwa ban apply WhatsApp bet ha une number WhatsApp une number ya ki documents ki jongpi but kinsa pentip lene kinsa bataya pi la pi syajit ne em nak ta ketika post CHW. Tahi, boleh syukur.